no le ua matou foi lo ine tatou ofisa ia ma sui foi o tatou University o Pacifica ia le foi ua anga I me fa la lo nisi o vai ngar tatou University mo le fa fo le tunu lita. Good morning Suchi. Good morning Pat. Good morning. Morning, it's Friday. Yeah. Ese foi ala usu les fala ile ia. Ese foi fini. La ngonga ro ka kiwa la uma. La uma vai yaso. Ya, malo sa. Atalo fatu foi mo lo lita ya malo foi usu malo fa malus. Yo tsaya manuela o fionga fa pena fo I malo o va le tsaya o fo man matsango fia sa le ya le aso muli o le vai aso yo fa I fo in fe au nga luenga yo fa I fo mal fontanga le kale si neva ya o ne ba ya le mai ala sa okay ya mai ala sa le so finga malo fa malo tso le usfono a Suchi ya na tsaya o fene le lo vai aso kanunga o mo le fongo o le usfono for furnish le aso ne o al fono le usu o le fono le usu fono tau le tau tele tau fono oi vai ole faingo o e kinga ai lo kalanga e si via con mama ya no le tatu se mai neva no e fala wi loa ia tu la pe ona ia ia mana vai as fole ia e se mestarua ma ia se sa no Suchi ni tau la vai tatu listala ya farta tele la mo ma no io le o tatu o mai for si io le masina pe a for sa tau longo mai la matanga le masina mo le tatu restaurant vai tuanga lona lua o le University Pacifica Saute a matana po kala me fai o le vai tuanga lona lua ile asonga fua aso lua tasi yu lai a pe ia ona fa nga solo mai a tatu fa nga pa anga le nei masina ia le o toi lua aso ia alo mau pe le ava no man so ia le vai le period sa fa me o late registrations ia e mafai ia ona fai al me ale sa tama fai una ia tua ina ia au mai tonu ia pepa fam talanga ma restalanga ile aso ina ia mafai ona a mata sa o ale aso le a mata ai wa e ui lava o tu e tu o lava lava no mo le late registration a mata ai tua ia tu ele fa pe tua ia a mata le a onga e a mata le a onga le aso sa wai la so lua tasi pe ona fatulanga ina ia ai ona el watula ia fa pe twaina restala no winga wo ye foi na ia so onga o misi ni si vai nga ta u misi ni si mata upu ni si vasenga ta u ia mas nisi fa so mai nisi alo ma fa na lo to vasenga fa tasi ona wo e tuai ale sa ta longo tlava e ma wala lava normal late registration ale so fu ai ele fa pe a late registration a late sale le a man so foi la ve ma tsul vaenga le fa wa onga ese mai le mtsanga lwenga onga le pe wo fa tuai on to ya ina ya lo fa na la iti ya vaenga ma tsua le o so ata to le so fu ele ai ia mas fa vai yeah Pat you want to add on yeah sure good morning everybody and happy Friday we have been receiving a lot of inquiries about our foundation program so I just want to touch a bit about on that class will start on Monday for our foundation program to enter into the USB foundation program is you need your SASALA-C results it doesn't matter if you've completed it last year 2023 2022 your results are still relevant to enter into the full foundation program it is 200 and above your marks and English and best 3 so we have been receiving a lot of inquiries regarding this so I just wanted to put that out there English and best 3 200 and above marks however we may have some students that may have failed 1 or 2 papers or for some reason medical condition or there some emergency had come up during the exam period of SASALA-C and they weren't able to complete their exams we also have the prelim program. So prelim program is equivalent to year 12. So if you were unsuccessful in getting 200 and above and your results are 200 and below, you can enter into into USB via the prelim pathway. So these are some more opportunities for students out there and for parents to start thinking about what their students' future may look like if they weren't able to successfully get the SASALA-C results, the desired outcome that they wanted. Yeah. Our preliminary courses, does it include our late registration? Or? Yes. So as Suchi had mentioned, classes start on Monday and late registration, we're still taking in applications. So please, if you do want to be included into the prelim or foundation, this is your chance to do it. Classes start on Monday, but
We will take your application in, and you may need to catch up for the first week, but we'll be there to guide you and assist you throughout this whole process. Ya, mai ia sam nang su ti tulanga o wa nga fo yo tatou piria onga ia ma sponsors wa fa pena toi tau fa mam lam mai mo ma fa fo tunu. Fa tsets mo of no ia le pean ma le sa no anga Patrick i tulanga uma o vaenga o tatu sau sanga wha avai, ia ma tau sanga fo ile ma wale awa nolo na lua pia wha pia sa ise mea tatu pu ia te oi te misa whai lau tau sanga svulu lua sa inga singase pena i fo ise mea ntupu to a inga ia pesa e ta whao fo ia a le awa nolo na lua lea e te sua tuai e wha wau ia le ola o ina unisi o wha nau sa uma sa sala si tau sanga le uma vai atu sa tau sa ilinga luenga la i vai tuanga mua mua ele se a faino ia a papele I mawasa nga luenga na ese sa fao I silepa e sau te fa waulo wa unga mo se fa stepa ona sili atu leo senga luenga te mawaina so a papele na sai tele ia onga vai tuanga mo mua te le lava no te suma e fa waua o onga I vai tuanga lona lua e wai ele fa peo ka koa onga tulanga lua foi nai ma kolisi ele amata mele amatanga ona le o le university la so ia lua ona vai tuanga a ele sau le amatanga le vai tuanga mua fain fa wal vai tuanga lona lua o tato pili pe ia ona fa lau I loa mele amatanga o sau sanga e o mele taimi nei lo wa fai titia le 5% mo Samoa ia pe foi na fai atu foi le si tato po kalami ia ele o mai lopo a fea ai umia se taimi o alu e fa pe o taimi la ne fa nga ina o avanoa lava e tsa on fa nga ina o le avanoa foi le fa I lo so foi elena o ele ngate alom fa na o tsa sanga sfulu lua ma le tsa sanga fa vai lo tsala le avanoa mo tato vai nga yo fenga benga a me se foi ia nisi walo na sau tua tonu o tato malo o falfenga luenga tuma oti ia awa fia mo tama faifana fai sina fai lunga e tau wai fo ia se ai mo nei tau sanga te sanga lue lo maua le avanoa na sua tafa tata noa ia fa malulua se foi nei matua sa sua so fa pele o toi maua ia tato hard copy lo maua la fa malulua tua se masalo pa u tama tai le ai lo maua tato hard copy se fai ai pa fai o lo fina ngalo telefi online ele le so data e mamau me e o to a fai atu se famsalang fa penone sa no le ai o se mana o e mai se pe po famsalang e fa atu mo ya umalo o sali po lo fini ya ona it's your choice not ours so choice o e pe se fial lungol online pe se fia mana e fa atu mo pe pa hard copy ya sulanga alna a pe ana maria sa no anga Patrick o lo matoi o ale sil me se ila to le o lo fanga sa lo sa so po kalami wa ila to lava ye lo fito I tonu ye tato fe au mal tato nga luenga nga utai ala fua fe sili ai la to tele sila fia ye tanga le lutse fa sanga si sa o mo Patrick sili mo Rutsa sili mo Dr. Fanafi sili mo now eu si foi mo a pe fia sili mo ole a foi nei ole vai nga pito silinta ole we pa ia neta oli suti ole tulanga foi le la tau le o tu le o ma onga no finga luenga ala ia ale la gona e fa wa pera fa wa pera ola nga o ina o lo te le ale avanoa ia pe ana tato talanoa foi sia tato po kala menisi foi sa tulanga mo lunga malo ia mo fa wina la to fa ilonga mtikeri ia se fianga siliana ele se fianga silina ro va ia tu fa manuia ina mai o nisi vaenga o ia la to fa ilonga mo ai le se la to background I pe o metal management so it's ele la po kala me vaenga le lo va ele sunga ia padi o lo la to fa nga ia me se ma to po kala me le professional diploma in business management o lo fa nga le vaenga le Patrick it's asia to sanga fa ia ma sanyala na mata to sanga nei ma fa moi ina yo tun ma to fa ungo me fa wi na fa o mai le lots le so me se la to lo ia la to fa ilonga mo and they just need that management background awa ia ina ia fa malia ina ia inga o avanoa e tu stalo sanga ia me se stalo sanga CEO job mo mi va pe o te insinia ia mo mi aro management background langa you are dealing with people you're dealing with money stuff like that ia ela mato po kalamina pupu ele se po wai
e fo ini se leo so ese sai mi tol so sang so fai se fai longa tele alo ia ina vai ngale fai fon so fala tele atu sunga ya Patrick ko I tonu ale ta otso ia fai longa le. Yeah, just to quickly add on, we do have short course programs, as Suji had mentioned. We have one that's coming up, the diploma in project management. This is quite a popular paper for people who are in the project management area. This is coming up soon. It's starting at the end of August, so we'll share more information on that on our Facebook page. So it's very important to like our Facebook page, USB Samoa Campus. The other popular short course program is our professional diploma in business management. So this is for anyone who has a lot of experience. They are managing people. They are managing a business. This is an opportunity for you to come and get that qualification. This is for you to come and get that piece of paper that's going to definitely help you out throughout your journey as you progress within your career. So important things to remember, there is no registration fee for these courses. These are short courses, they're not semester based. So as the semester does start next week, our short courses are based in cohorts and they are kicking off at the end of August. So it's very important to like our Facebook page because all the information will be posted up there. These are quite popular papers. You gain a lot of experience from it. We do have some local tutors that come in and face-to-face classes as well as online classes. They're going to be regional cohorts, so you will be joined by people from across the region, and this is a good opportunity to hear what's happening in Vanuatu, hear what's happening in Fiji. You are not just gaining experience from Samoa, but you're gaining experience from across the Pacific. So these two courses are quite popular, and they'll be coming up soon. So we'll be happy to share more about that on our Facebook page. Maro fafatai. Ole o se o nephew len ma tau Talanoaga nafi. O ma pedle le o ngai no talu Ministerial Foundation ia. Le la wa manao. Te fa wa la na o. Mo mia ia tu si wa ole le wingo talape mo me reach out ole o ona su ngamba le university ba tu le au to. Yes. So whatever his last qualification, if he did Sasalasi or Foundation up at NUS, we do need those results as well. These will accompany his registration form, and the team will be able to vet him and see what program he wants to enter into. If he's not sure what he wants to do, if he wants to start off with a certificate or just jump straight to the bachelor program, there's a lot of opportunities to come and talk to us. We'll be able to find something that's suitable for him, find something that he wants to pursue. Suci, so it's a salafa ye o lei matua lo ye tato sensa isa lulonga sunga ali soniton mai pea se tamali fo lo fo lanza tu sono meta wa onga su swait fata salano ai mata upo alum fa now. Our MBA Samoa cohort kicks off in August, so soon. So all those who applied and have been accepted, don't forget, check your emails. We're kickstarting our program soon. And just as Patty has mentioned about the professional diploma in business management, it's a really good pathway into the MBA. There are conditions, but it is a pathway towards an MBA if you're not going to do the whole degree. Yeah, I've not so if I'm not so swala so ngafua ya elea onga lo avanoa pea e tua le sunga formal restalanga ya e manatua ai tuaina a mata ia tuai foi na maua ia fa mau le aso mo at sawa al ne yaso e ui lava na pupu ai suatu pea fa tatala lolong sa upu vaenga umolo ufia mo mier so sani su atu le aso atu a peri le a faso ne fa pena foi ruta ia suatu ala fa ilo atu ai lo fanunga ia la tamo fa so sani mai ine ia fa na matalia ya onga le sungofua au a matalia fo molo walo na te salua atu ana nafu ia fa tsaitele lava molo ma wa no. Any last word you want to... Yep, just to quickly add on, classes start on Monday, but in August we do have our open day. Open day is open to the whole public, so it's not just college students, but you can bring your parents along. If you are interested in doing a paper next year, this is a good opportunity to come and see our campus, look at our science labs, our libraries, our classrooms, and it's good to interact and start planning, I want to enroll for 2026. This is a good opportunity to start thinking about that. So open day from our Samoa campus is
Thursday, August 7th, and beautiful Savai, it's going to be Friday, August the 15th. So we are looking forward to welcoming you, and you as well, and everyone out there. Please do come and join us. It's going to be some culture entertainment, lots of food stores. You can purchase some stuff, and just an exciting day. It is a campus that's open to everybody as it's part of Samoa. Malo whawhatai. Ia, e sisi mana whai o... Whawhatai, manuia tele lawa whai, unga vai aso I lau fionga mana tua, vai aso fau, a matalia o onga le Universidad Pacifica I Saute. We look forward to welcoming you, we look forward to having you on board, and we look forward to support you. Malo whawhatai, ia, wa, mai mo whawhonga tātou tunu, ia, inisio vai ngolo tau tātala ato tātou Universidad Pacifica, o le tele o por kalame vai ga umolo whapena na tu ina tu te mo me lungo la to Facebook page Apia fo ile website la tatu university e te anga e te mai mo mai sila yai au nei tai au ia wa tai fo mo lo sunga fa no lo taimi mo via tele nei as froile ia ma fai u nga luenga nei vai as